Hello guys, I ngasi tech news di Huawei gi matang lage Huawei phone je hasi ban tawgre haidi Huawei je kai maram gi ban tawrina ha matam ko Huawei ji na China gi base oiba aduga Google si na US ki base oiba adu Google si na US ki base oibni na de Huawei ga USA ga de hana de yongna do makoi je Huawei gi phone je de ma gi security yam na strict oi de ma gi data leak kai oiraga atopa data leak kai gi oiraga China di yenge sijanai khosanai habi matang da adum USA da de hana de hongna kena Huawei phone je ban tawra lai haba dana pau tai aduga haziki oina laiba point de kari no ha matam da akhoi gi aina topic se semai je kari gi no de India ji ju kamai to ga chaithim phangdui no ha matang da tila pakrai ge har de ko mra je US na komra Google si jo mo Huawei da gi lok thu ani ha gre ba de Huawei de ban taw gre ba de Google se Huawei phone khudi makta Google samte yaw ro de Google se yaw ta de kari impact la pe ha de si de ngo Gmail hang be ya roi adu da gi akhoi YouTube kai je yeng be ya roi adu da gi Play Store phang roi adu da di si je phone pai be kem kana dre na samna da koi thaina keypad phone pai da adu gi mong da lak tore bai de Huawei ji ben tor na Huawei gi branch ni da na owners do adu owners phone khudi mak chu chapman ba chai thing je phang doi ne ba Huawei da phangi je adu na mayam haje Huawei gumba owners gumba adu ngo phone lai bi ga do ba lai boy ta di yai makai lai bi ru no adu bo haji phone pairaga leiriba mioi sigi damakte kamaina tawgadage haide hana leira leiba mioi sigi damakte haide Huawei phone je jo haji top 5 ki manung da challine mokoi jo haide improvement khlak la ineba haide growth ki matang da haide phone je ki matang da mokoi company jo chau mai pakhla iba company mo oiri ne je ano ba tek puthok tuna shemai neba aduna mokoi gi haji ji season reba kambugi oina de Google's na matam pi haide 90 days ki manung jida nakhoi gi oiba nasa gi oiba operating system ama semjo waina mokoi na matam pi re ade Huawei da Google's na aduna haji pawgi na di nakhoi na paine phone da adugi oina de haji pawgi oina de Google's to adum yarag lai ni ade haji akhoi mayam normally phone season ne je sumana dum season aba ya ne adu 90 days ki matung de kamaina thulak kadam no khangmangam de adubo haji anawa phone launch to doi ngai ri phone ja asi ga de makhoi ga de mari sungai le na ro si ga de khut samna ro haina makhoi na hai gre aduga makhoi gi aduga Huawei ju makhoi gi operating system ama semna ba kan honare kari maming ko ge ha matam homing ko operating system ama semna ba kan honare adu ta ju mayam na hainari jina hadi sanguma no operating system sema aga jo hana lainari ba hadi Google Play Store da phangi ba mayam sumaina di phangani ha ba ka do sumaina di phangani ha ba gi thajabi wang na mayam loina lainai hadi samna thana BlackBerry jo makhoi tungwan ba mo web da gi adu mutkhi da na BlackBerry je sumaina hadi mayam ga manada top posak ama oita de amaga samnarapda nungai tabju lapia dana aduna yam ka hena improve lai ga do man de Huawei guma phone je automatic down lakane mem thaje aduga sida 90 days ki matam pim ne ko sigi manung da USA government ga hadi China government ga wari sanaraga yana prokta de aduna automatic base oine dubo update kai lakpano yengsi hadi wari sanaba ya roidra do US ne de ban tawre direct lok thokram na khadang thajab di wale adubo kari update lakpano ado anova update lakpadu jo aiju yai makai pau pina mo hona jage aduga sigi matang da phone khatang da nataba laptop hadi Huawei gi laptop ta jo sigi khudung thib je sapmana lakra de USA na ban taw je gamra Microsoft khudima ban loi tok selewa hadi kai ma khoi gi PC ji da khoi gi laptop si da window yaw draga de laptop si gi season aba kai atra thoi si ju chapmana kem kana dre aduga Android ki oina de gamra Android ki de makhoi business ki thamna na bagi hadi makhoi gi oiba primary pi ba de makhoi ba che chang pai ba khopi mathok ta de Android ji de open source amane ba de business khudi makna adi pairaga tawba yai ba adu eta jo akhoi phone ji de Android yawraga jo Google si ada ta de kem kana dre ba de adu mate khudong thim ni da Huawei ge ade Max X Fold phone 90% lower ga launch tok doi ngai le ne adu bo sigi makhoi gi hajik oiba process si da sumana lai bo ta de makhoi gi folded phone da dum khumjan gi de hangtok pa ya da lai ba gi mong da lai re